Haleluya, Jamshiha Jamadan, Lasso Fapula, Tosino Nangila Gungri, Permisola Jibit Watson Gam, Tigay Babagan Mula, to some Pinda International Tamang Speaking Christian Fellowship, Pariwatan Lanan Lanan Tuzisi, Utase, Yangla Jibit, Permission of the noon, to some Lagiri Panibat, Fulla, Ra Tini, Rangila Gungri, K Samay. केही मिनेट परमेश्वरलाई वचन ज्ञान यहीँ तामफुल लाबेगिन मुला र तिनी राङ्नी जम्मन्न गुङ्री यहीँ परमेश्वरलाई जीवित वचन है तिनी यागरी विषयरी नै मुला यागरी टपिक मुला अनि जो टपिक जा टिका हो बिसन द चर्च एन्ड हर मिसन चर्च देन चर्चलाई मिसन टिक हिनोम बिसमान यहीँ तिनी राङ्नीला गुङ्री जा परमेश्वरलाई जीवित वचन ज्ञान है तिकै तामफुल खान्न है परमेश्वरलाई वचन ज्ञान राङ्नी गरे तुगु उत्साह ताला अनि आशिष ताला बिसिङै विश्वास लाला र तिनी सर्वप्रथम पहिलो सुरु नै यागरी भर्स यागरी पद नै याङ्नी जम्मन न गुङ्री नै पढाब लाला है जो मत्तिला किताब है राङ्नी दिन छ्याम तामाङ छार कबुल परमेश्वरलाई वचन छार कबुल नयाँ नेम मुसम राङ्नी सिजा राङ्ला मोबाइल दि एप्स रि है अनि राङ्ला यारी बाइबल मुसम राङ्नी से सिबारी खामला चुरी नाइ मत्ती 28 ला 19 दिन 20 पद नाइ राङ्नी गुम्री है पाठ लाला है त चुरी चुराङ्ला सि प्रिमुला थेदा बसे लामा एनिगादे युल्छरी निसी जम्मन युल्ला मिगादिदा नाला चेला सौ ओच्छे थेनी गादिदा परमेश्वर आबा परमेश्वरलाई जादिन परमेश्वरलाई आत्मालाई मिन्नी बत्तिस पिन्गो ओच्छे ngai eni ga dida loppa den kulba zaman tam theni ga de dainon lau pisi lopko च्यागो परमेश्वर से जम्मुलिङला जम्मन मिगा देला निसाफ लाबा दिन दोनाइनोन nga eni ga den छ्यामनोन ताला हालेलुया है चु ngai वर्ष राङ्नीला गुङ्री खान्जी भक्कर ngai पढब्लाजी अनि चु वचन चु पच्चा ngai तिनीला टपिक रे है तिनीला वचन शीर्षक रे अन्तर्गत रिन पछि नाम राङ्नीला गुङ्री ngai वचन पावेगेन मुला अनि चर्च एन्ड हर मिसन चर्च देन चर्चलाई मिसन तिगिन्नोम बिवा तामजङै राङ्नीला गुङ्री थान्ना है बिफोर द्याट सर्वप्रथम पहिले सुरु जा याङ मिसन बिवा शब्द ज्यागे है चोरी मिसन चर्चलाई मिसन जा तिगिन्नोम है उद्देश्य तिगिन्नोम है चोरी द वर्ड मिसन मिसन बिवा शब्द जा बिब्लिकल वर्ड आइन तर पनि नुन चु वर्ड जा ल्याटिन शब्द है मिटो देन मिसियो बिवा शब्द छ्याम थुइसिमान खाबा शब्द हिँड्न है जुन रिजा मिठो बिभदा टु सेन्ड है पठाउनु पर्ने बिभा तामताबडिम अनि उछे मिसियो बिभजा सेन्डिङ है चुजा पुर्याउनु पर्ने बिभा ताम चुरी खामुला है अनि चुरिजा चु घुर्ने शब्द सिजा ति चुरी उन्न भिसन्जा थेरिजा तिगै ताम मुला थेरिजा तिगै टाक्स कादे अथवा तिगै घे गादिजा लादो मुला थे गेला लागिरिजा तिगै मि पुइदोबा अथवा थे मिदाजा कुलदोबा बिभताम चु तामलाजा अर्थ तबडिम है अनि तिनी याङ जम्मु लिङरी मुबा जम्मन मिगादेले याङ सिजा च्याबा हिन्छन्जा चु संसारीजा है येशू ख्रीष्ट विश्वास लाबा गादेला मिसन एन तिगिन्नो तिनी याङ मण्डलीला याङ तिनी चर्चला मिसन जा तिगिन्नो है याङ सिजा च्याबा हिन्छन्जा द मिसन अफ चर्च इज टु go into the world and make disciples by declaring the gospel of Jesus Christ है चुरी जतिक भिमुला बिसम तिनी चर्चला मिसन जा याङ जा संसारी निसिमान जा येशू ख्रीष्टला बारे सुसमाचार थेन लसिमान है येशू ख्रीष्टला चेला धोन लदोबा बिबा तामजा याङला मण्डलीला मिसन ताबडिम बिबा तामजा याङसे गोदोला तिनी चर्चला मिसन याङला मिसन याङसे जा येशू ख्रीष्टला बारेरी मिगादेदा थेन लदोबा संसारलाई मिगादेदा संसारनी
संसारनि निसिमान जा येशू ख्रिस्टला बारे जा थेन लसिमान जा थेन जा येशू ख्रिस्ट विश्वास लौ बिसिमान थेताम जा थेन गादिदा थेन लदोबा अनि येशू ख्रिस्टला चेला सोदोबा चुनन मिसन इन्ना है अनि तिनी गाई राङ्निले गुङ्री जा गोर्सोम बुदा है गोर्सोम पोइन्ट भमुला अनि चु पोइन्ट जा चुरङ मुला पहिलो सुरु पोइन्ट जा है द चर्च मिसन इज टु ग्लोरिफाई गड बाई proclaiming the gospel to the lost है चुरी जा तिक भिमुला बिसाम चर्चलाई मिसन जा तिकिन बिसाम चर्चको मिसन चाहिँ हराएकोलाई सुसमाचार सुनाएर परमेश्वरको महिमा गर्नु है तिनी चर्चलाई मिसन जा तिकिन बिसाम जा तिनी माबा गादि जा सुसमाचार सुनाब लसिमान परमेश्वरला महिमा लदोबा याङसे तिनी जा परमेश्वरला महिमा लाबल लागिरि जा याङसे जा माबा गादिला गुङ्री निसिमान जा येशू ख्रिस्टलाई बारेरी सुसमाचार थेन लदोबा है परमेश्वरको महिमा गर्नु भनेको उहाँको नाउँलाई चाहिँ उच्च पार्नु हो है याङसे जा परमेश्वरलाई महिमा लाभा बिवा ताम्जा तिकिन बिसम्जा येशू ख्रिस्टलाई छान्दा जा तोर उच्च ताना लाभा है तोर थिन लाभा ताम्जा चुरी याङसे च्याबारी खाम्ला है अनि गाई अर्को पहिले वचन लिनु गाई पाङमुला गस्पल बारी सुसमाचारला बारेरी गाई राङ्नेला गुङ्री सेयर लजिन्दा मुला है थेनन दाम तिनी गुड न्युज अथवा सुसमाचार जा थेन लदोबा ताम्नो निन्ना जब याङसे सुसमाचार थेन लाला तब जा येशू ख्रिस्टलाई बारेरी जा माबा मिगा दिसे जा है संसारी मुबा मिगा दिसे जा तिक गोला बिसे जा बिसम जा येशू ख्रिस्ट जा सत्यला घेला मिन्ना येशू ख्रिस्ट जा हिक्नुन घेला मिन्ना स्वर्गला विवाताम जब थेन्सी थेला जब थेन्सी जा ngani जा चु पापी संसारी मुला र चु पापी संसारी मुदे धोना ngaला पाप ngai आफिसिन हाइ तर येशू ख्रिस्ट जा ngaला लागिरी बलिदान पिन्जी विवाताम जब गोला थेन्सी जा येशू ख्रिस्टला बारेरी सुसमाचार जा थेन्सी थेसम जा थेनी जा सोला अनि थे सोबरान्दी जा परमेश्वरला महिमा थेग्या मेनुन ताबटिम पिसी याङसे च्याहामला है जब याङसे नयाँ करारी येशू ख्रिस्टला प्रचारला यात्रा सुरु लाबगेन लाबा भेलिनु याङसे च्याहामला दिरी है येशू ख्रिस्टनुन जब सुसमाचार थेन लाबा दुइरी जा येशू ख्रिस्ट सुसमाचार है प्रस्ताव लाउ बिवा ताम है स्वर्गला राज्य खाबैगिन मुला है अनि बत्तिसमा पिनमा यूहन्ना सिनुन थेनुन ताम प्रचार लाबगेन मुवा कि येशू ख्रिस्ट जा परमेश्वरला गिक्नुन जा मुला थे जा स्वर्गला बाटो स्वर्गला घेला मिन्ना बिवा ताम जा प्रचार लाबगेन मुवा अनि थेनुन ताम जा येशू ख्रिस्ट सिनुन राङला मिनिस्ट्री ला यात्रारी सेवकाईला यात्रारी नु थेनुन ताम जा दोरब लाबगेन मुवा कि तिनी जा एनिगा दिस जा रिपेन्ट लाउ अथवा पश्चाताप लसिमान जा स्वर्गला राज्यरी दोगाउ बिसिमान जा कुलबा मुबा चुनन मुबा ग्रेट कमिसन अथवा महान आज्ञा चुनन मुबा गाई सुरुरी नाङ्निला गुङ्री जा या गरी पद गाई पढबलाजी है मत्ती 28 ला 19 दिन 20 ला थेनोन ग्रेट कमिसन थेनोन महान आज्ञा जा तिनी येशू ख्रिस्ट जा प्रचार लाबा मुबा अनि तिनी मण्डलीला मिसन एनुन थेनोन तदोला मण्डलीला मिसन एनुन थेनोन तदोला कि मण्डली से येशू ख्रिस्टला बारेरी अथवा येशू ख्रिस्ट पिनबा महान आज्ञाला बारी जा थेन लदोबा है अनि याङसे च्याबै हिन्छमजा चु मत्ती मर्कुस लुका यूहन्ना सुसमाचार पुस्तकला अनि ओदासे प्रेरित पुस्तकरी याङसे च्याबै हिन्छम चु 5 वटा है पुस्तक सेन तिक बिमुला बिसम चु 5 वटा पुस्तक सेन येशू ख्रिस्टला बारेरी येशू ख्रिस्टरी विश्वास लदो मुला विवाताम जा थेरी याङसे सिबारी खामला तर थेरी जा डिफरेन्ट स्टाइलली अथवा विभिन्न शैली याम जा थेरी जा येशू ख्रिस्ट जा सत्यला घेला मिन्ना येशू ख्रिस्टरी विश्वास लौ येशू ख्रिस्टला सुसमाचार जा थे 5 वटा पुस्तकरी जा याङसे च्यापरी खामला है मत्तीरी च्याबै हिन्छम जा मत्ती 28 ला 19 दिन 20 री अनि मर्कुस री च्याबै हिन्छम जा 16 ला मर्कुस 16 ला 15 री
है संसार रिन्यू एनी जा जम्बुलिङ निसिमान जा विभिन्न राष्ट्रका दिदा विभिन्न जातिका दिदा सुसमाचार थिएन ल विबताम यांसे सिबार खामला ओदासे लुक्का ला पुस्तक 24 अध्यायला 46 रन्दे 48 है ल्युक 24:46 to 48 है यांसे थेरिनुन यांसे सिबार खामला ओदासे यौना 20 ला 21 रिनुन यांसे थेनुन तामगा दिनुन यांगला ओदासे प्रेरित 1 ला 8 रिनुन है जब राङ्निसे अथवा जब एनिका दिसिजा शक्ति यांगला तब एनिजा यरुशलेमरी यहुदारी सामरियारी चु जम्बुलिङले जम्मन कुनारी जा ngaला साक्षी दोगो बिबताम थिरि लाबमुला तिनी मण्डलीलाई मिसन चुनुनिन्न है ओदासे यांसे पावलला भारी रिनु च्याबा इन समझा पावलला जगेनु थिएन मुबा पावलला जगेनु तिक मुबा बि समझा सुसमाचार जग है गस्पल वाज फाउन्डेसन अफ पावल मिनिस्ट्री है प्रेरित पावलला सेवकाईला जगेनु तिक मुबा बि समझा सुसमाचार तिगला येशू ख्रिस्ट गिक्नुन जाला है यसुरी जीवन मुला यसुरी सत्य ज्ञान मुला यसु गिक्नुन ग्याला मिन्ना बिबतामजा यांसे प्रेरित पावलला सेवकाईला बारेरी च्याबा इन समझा थेनुन तामगा दियांगला जु तामगा दिजा यांसे रोमी 1 अध्यायला 15 दिन 16 यांसे च्याबरे खामला ओदासे 1 कोरिन्थी 5 ला 1 रन्दे 4 हेरुन थेरी पावल सिजा कोरिन्थीला मण्डली जा सचित लाबा है येशू ख्रिस्टला बारेरी सचित लाबा तामेनुन यांसे थेरी यांसे च्याबरी म्याङ्ला ओदासे दोस्रो पोइन्ट है चर्चला मिसन है मण्डलीको मिसन भनेको ख्रिस्ट जस्तै चेला बनाएर एक अर्कालाई प्रेम गर्ने र परमेश्वरलाई प्रेम गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नु हो है मण्डलीलाई मिसन जा टिक हिँड्ने बिसम्झा ख्रिस्ट राङ भन्छ चेला यांसे सोधोबा अनि ते चेला सोभरान दिन्छ एक अर्कालाई प्रेम लदोबा है एक अर्कालाई प्रेम गरेर परमेश्वरलाई प्रेम गरेर परमेश्वरको महिमा गर्नु तिनी येशू ख्रिस्ट राङबान चेला यांसे निर्माण लदोबा सोधोबा ओदासे यांसे एक अर्कालाई प्रेम लदोबा ओदासे परमेश्वरलाई प्रेम लदोबा अनि थे ग्याम्नु हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा लदोबा ताम यांसे लदोबा ताम चाहिँ यांसे गोदोला तिनी है तिनी यांसे महान आज्ञा मत्तीला पुस्तक 28 ला 19 दिन 20 रे महान आज्ञा च्याबा इन समझा चु महान आज्ञाला तामजा थेरी येशू ख्रिस्ट विश्वास लाउ बप्तिस्मा किनको एसे मुक्ति यांगला भिवा ताम चाहिँ किन आरे थेरी तर यांसे जब मत्ती 28 ला 19 दिन 20 यांसे च्याबा इन समझा थेरी गहिरो रहस्य मुला थे रहस्य चाहिँ ती गुन्ने बि समझा एनिजा येशू ख्रिस्ट विश्वास लाउ पिता पुत्र पवित्र आत्माला मिन्निजा बप्तिस्मा किनको ओदासे एनिजा नाला साक्षी दोगो थेरी साक्षी दोगो विवाह शब्द यांसे च्याबा इन समझा थेरी साक्षी दोगो बिबजा ngay विश्वास लजी यसरी मुक्ति यांजी ngay nga दारिम स्वर्ग निला विवाह चाहिँ किन आइन थेरी जा तिक बिमला बि समझा यांजा ओबिडेन्ट अथवा आज्ञा पालन लदोबा तामिनुन यांसे मत्ती 28 ला 19 दिन 20 रे यांसे च्याबरे खामला चुरी बप्तिस्माला तामेला मुला है अनि बप्तिस्माला ताम लाबेगेन लाबे लिजा थेरिनुन येशू ख्रिस्ट दिन्छाम ngaला पापला लागि शिवा ओदासे दाबे छार जुनी किन्सिमन्जा अथवा येशू ख्रिस्ट छार जुनी यांगबा मि दोषीमान ngaजा आज्ञा पालन लसीमान येशू ख्रिस्ट सदन ngay पक्षला बिब तामजा यांसे सिबर खामला है अनि चु ताम गर्दै यांसे च्याबा इन समझा च्या प्रमाणित तलबी समझा तिनी मण्डलीलाई मिसन जा ती किन बिसम यांसे जा चेला निर्माण लदोबा चेला सोधोबा ओदासे एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्ने एक आपसरी प्रेम लदोबा येशू ख्रिस्टलाई महान आज्ञा थिएनन् मुमाले अर्को आज्ञा तिमीले चाहिँ तिम्रो छिमेकीलाई आफै चाहिँ प्रेम गर परमेश्वरलाई तिम्रो सारा हृदयले प्रेम गर तिम्रो सारा समझले तिम्रो सारा समझ र शक्तिले घोरिनी ताम तिनी जा
परमेश्वर एला सेम रान्देन है सारा हृदयले सारा प्राणले अनि सारा शक्तिले समझने शक्तिले प्रेम लदोबा ओदा चाहिँ एक दिन एकले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्ने चुताम गदिन्छ यङसे फेरि सिबर खामला है चुताम मत्ती 22 ला 37 ले 40 दोनला खण्डरी यङसे सिबर खामला है अनि चु दोस्रो पोइन्ट नै है being disciple making disciple and तिनी चेला सोबादेन चेला सोसिमान्जा प्रेम लदोबा है एक अर्का त प्रेम लदोबा ओराङसिन परमेश्वर द प्रेम लदोबा बिबा तामली याङसी च्याबरी खामला है ख्रिस्ट जस्तै चेलाहरूले सबैभन्दा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छन् है ख्रिस्ट राङबान धोबा चेलागा चाहिँ तिक्लाला बिसम्झ पहिले सबैभन्दा परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ परमेश्वर दादा माया लाबडी है चुजा यङसे चुतामजा यङसे यौना 4:23 दिन 24 री यङसे थिनुन तामजा यङसे यङला है फेरि यङसे च्याबिन सम्झ थिनुन तामगा यङला ओदासे क्राइस्ट लाइक डिसाइपल्स बिल्ड अफ वन एनदर इन लभ ख्रिस्टको जस्तै चेलाहरूले चाहिँ एक अर्कालाई प्रेममा निर्माण गर्छ ख्रिस्ट राङमान चेला सिजा एक अर्का रिजा प्रेम री निर्माण लाला है प्रेम लावा तामजा चुरी यङसे स्यापरी खामला तिनी चेला गाजिजा यसु ख्रिस्ट राङमान चेला सोबा निर्माण लावा गे रिजा तिक तला बिसन्छ फेरिजा प्रेम तला है यङसे यौना 13 ला 34 दिन 35 री यङसे चुनन तामगा याङला ओदासे 1 कोरिन्थी 13 री यङसे मा च्याब हिँड्छ थिएन तामगादे यङसे याङला है अनि अर्को तेस्रो नम्बरलाई पोइन्ट इज यङसे च्याब हिँड्छ ठिक मुला बिसम्झ मण्डलीको मिसन चाहिँ ख्रिस्ट जस्तै चेलाहरू बनाएर परमेश्वरको महिमा गर्नु हो जसले ख्रिस्ट जस्तै चेलाहरू बनाउँछन् त्यही कुराहरू मात्रै गर्छन् है द चर्च मिसन इज टु ग्लोरिफाई गड बाई मेकिङ क्राइस्ट लाइक डिसाइपल हु मेक क्राइस्ट लाइक डिसाइपल्स विवाद जस्तै किन बिसम्झ मण्डली तिनी चर्चला मिसन छ परमेश्वरला लागिरिजा ख्रिस्ट राङमान चेला दोना लदोबा अथवा सोदोबा तामजा हिन्ना है यदि याङसिजा चेला आसुजाम हालसे सोदोबा तिनी राङसे अथवा गाई तिनी विश्वासीका देशिजा चेला आसुजाम हालसे सोदोबा चुतामजा यङसे गोदोला है यसु ख्रिस्टले प्रष्टै भन्नुभएको छ म चाहिँ पापीहरूको लागि र हराएकोहरूको लागि आएको हो यसु ख्रिस्ट मापा गादिदेन पापी गादिन लागि खाबिन है लुका 5:32 यङसे च्या भन्छ थिएन हिन्न है अनि जुन मिगा दिसिजा विश्वास लाला अनि राङला पाप ग्याम जा पश्चाताप लसिमन दोषी येशू ख्रिस्टले विश्वासले सिमन परमेश्वरपट्टि दोला थे मिसिजा अनन्त जीवन याङला है अनि जुन मिसिजा सुसमाचार विश्वास लाला है सुसमाचार हुन्छ येशू ख्रिस्टलाई बारेरी ताम जुन मिसिजा विश्वास लाला जुन मिसिजा गोला है अनि थेनोन प्रस्ताव लाबा पापी गादिजा लिच मिसि भन्छ डिसाइपल्स दोबा अथवा चेला गादे दोबा तामिनोन चुरी याङसे च्याबरी खामला है अनि थेनोन डिसाइपल्स थेनोन चेला गादिजा अर्को चेला गादिजा निर्माण लाबा तामिनोन याङसे चुरी च्याबरी खामला है अनि चुका दिला लागिरिजा फेरि प्रोसेस मुला है जब विश्वास लाला जब विश्वासले परिपक्वताला जब विश्वासी परिपक्व दोषी मान्छा येशू ख्रिस्टलाई बारेरी अर्को दास सुनाब लाला तिमीसिजा अर्को मिगादिजा त्या लोपला बिसजा बिसम्जा येशू ख्रिस्ट सत्यलाई घेदैन येशू ख्रिस्ट मुक्तिदाता हिन्न पिबा तामजा तिमीसिजा अर्को मिदा चेला सोला ख्रिस्ट येशू राङमान चेला सोला गेजा लदमुना है पावल चिनन चुनन ताम जा घरिघरि दोरा लवैकन मुबा है प्रेरित पावल चिनन चेला गद सोबा मुबा है अनि चुनन ताम गदे जान प्रेरित पावल से है याङला पुर्खाका चिनन थिनन ताम गदिन लवैगन मुला
है तिनी याङसिजा मण्डली मुवा मिगाजिजा तिनी मण्डलीलाई उद्देश्य तिनी याङ विश्वासी गादेजी है याङ तिनी येशू ख्रिस्ट विश्वास लाभ मुला येशू ख्रिस्ट विश्वास लजी चेकिन आइन तर याङ से गोदो बतान्छ तामजा ती गिन्न बिसन्जा याङला मिसन ती गिन्न व्हाट इज आवर मिसन इन दिस अर्थ याङला चर्चला याङ चर्चला मिसन जा ती गिन्न याङ से चुतामजा तिनी गोदोला है याङ से जा येशू ख्रिस्टला बारेरी सुनब लदोबा येशू ख्रिस्टला बारेरी सुनब लसी मन्जा येशू ख्रिस्ट रङ मन्जा चेला सोना लदोबा एक अर्का दा प्रेम लदोबा ओदा से परमेश्वर दा जा याङला सेम यान्छे सारा समझ से सारा शक्ति से जा परमेश्वर दा प्रेम लदोबा थेनन तामगा दिजा याङसे गोसम तिनी याङला मण्डली ला मिसन चाहिँ याङसे कोला है चुनुन तामजा याङसे जा तिनी गोदमुला है र चुनुन ताम राङनिसे गोसम जा तिनी मण्डली ला मिसन तिगिन्न बिवा जाम जब गोला तब याङसे जा अझै पनि जो मिसन कार्यरी अथवा येशू ख्रिस्टला गस्पल अथवा येशू ख्रिस्टला सुसमाचार स्प्रेड लाबरी फैलब लाबरी जा तिके कारवादा है तिनी याङजी जा चुनुन रणनीति लदोला कि याङसी जा हरेक समय रिजा हरेक परिस्थिति रिजा याङला ख्रिस्टला जीवन शैली ख्रिस्ट राङमन धोबा सेगा दिजा याङसे जहिले थे तामगा दिजा याङसे लदोङला है चुनन तामगा चाहिँ राङनीले घुम्री शेयर लजी र परमेश्वर से लान मोलम धन्छु है